Kede kama laidiri na karibu sana kiri mubango yogi mabumwiri mubango yogi yerantu kusionde si alamisi kuma ridato mwaka ridato na nusu ntuperware turina kitaka keka kwareria mulimi kumekana ya hyperglycemia na tenenka ningwatanirite na daktari Mati bitikirende mwato gini. Karibu sana daktari. Thank you sana Terry. Kede mlidhiri wa Meru TV. Kede sana mulaidhiri wa Meru TV. Maritwa ni Dr. Mati kuma Wellness Health Center na imbira muraithirio kenda kuona Dr. Mati. Unto muthu ija Continental ndigo chonde chianji matatu Continental ri Mutindwa town neriganiti na musikiti uri town gatagati kana musikiti wa town ono bakomotha niwengwa na twetha tugwatanite na daktari bangi muno mandaktari ma milire nundu especially thineje tukaria ruari ukethiria muno is more of a diet than treatment using the drugs kana yani nibwirite sana gutiritwa gutumira mirire ngurukia ndawa ira muntu abatere kunywa. Karibu sana daktari, ni baya sana nantuboko na kanya kako watanira na batwe ntukuyerware nene tuzonyakire rwari rotura ntukuyerware nkenda utumenyethia hyperglycemia mu yukari. Hyperglycemia ambwe ni thina imwe ya kwithwa muntu ena sukari mwingi sana. Sukari itawa glucose ikenga ngurukia kiwango na ni withagira muntu agwita gutegerwa akerwo ina thina ya sukari kana linguke gwe muntu akirwo ina thina ya diabetes but diabetes nandi hyperglycemia ntugi ni pre-diabetes kana ria mwiri waku ukwambiria kuoneka wina thina ya diabetes nandi hyperglycemia ndia gweta sibitari wo tutwira na thina ya sukari kana ya diabetes but weta kwenda daktari agutegera kwira sukari yaku yura witharikeni ni wititie nandi iu ni utitaga hyperglycemia nundu akawaida iwango tu ibatere kwitho igatatiga around 2.5 wita mwaka 7.8 nandi ile yakiruka etia ngurukia 7.8 tukamwa muntu ena thina hyperglycemia but upon akethirwa arito mwaka athirwa ibiaka aria akakundu antao kethete kwinama turikagikwa muntu ena thina ya murimu wa diabetes. Ina thina iyo ma daktari. Thina ya nuntu bwa indo igiri. Number 1 ni ya mwiri wethirwa utikumba gutumira kindu itagwa insulin. Number 2 ni ria mwiri wethirwa insulin ilikuwa kwigana but ite utuika produced. Iyo ni thina igiri mwanya sana. Tukiambia na ria mbere mwiri insulin ikurutwa na nigani ina the normal levels. Insulin ni hormone by the way itha ukirutwa ni gitema na egwendene ya pancreas na pancreas nayo eka make ndene ya tharike na igeta combine na sukari uria wi tharikeni na ndi ukethwa kuna a kind of resistant kana cells cia mwili ikuregana na insulin ni kumasha itumba gutumira sukari ya igwikiritwe ni tharike sukari ya toleri ungandeni ya tharike ni tukagua sukari iwitia o kune tumikia mbere na ituru jumba kumira thina ya kwethwa insulin ikurekeria sukari but utumika bwega kana cells ile resistant nditumi bi mingi sana bwa mbere nturaithagiria kana kuna kindu itawa autoimmune disorder. Autoimmune disorder ni kumaanisha cells cia mwili ciari congonize kindu itwa insulin ta kindu itawa antigen na ndicha ura ni murimu itirekeria murimu ukumandene ya cells wo itetumira insulin na itetumira sukari. Number 2 ni kwithwa muntu ana certain hormone for example ta growth hormone dia ingi sana wetheria growth hormone ikuwa nandi tukwigania sukari ndene ya cells mwili waku nandu auga nandi gatu resist sukari na resist sukari ile resist insulin tugitandere ngi ya insulin kwethete kuruto ya kwigana ni pancreas aja na uni kwetha kuna itumi mwanya na kiambele pando ni autoimmune disorder ukethiria the pancreas producing the insulin producing cells jetherwa itekuruta insulin nundu iutuika affected ni immune cells jambia kurwa nacho jambiria andu na undene jagwa na andu wote batere kwithori mwilini wori murimu na ndi jaruta antibodies jagutwa kurwa na antigen na antigen ya chenta kuruta andu nayo ni insulin
producing cells nandi chiagita production ya insulin okenethia pancreas ikuremwo ni kurekeria sukari bwa kwigana kana cut off at all. Number 2 ni kindu itagwa resistant. Resistant kumaanisha insulin ni kwenda kurekerua but cells iria ibatere kurekeria insulin iliuga na akuna resistant ilio sukari ni wegani menya into ile kagiro mwiri chitho ile itirigwa ni nerves kanimbi ile itirigwa ni communication ya mwiri ile tuga ni communication ya electrical na ria weta wethiria sukari iliuga na sukari ni gani tharikeni but ni urongo guti sukari ilio uketha cells igatuika dormant ite kurutambi insulin na chiara kuruta insulin ni kumaanisha production iketheriru kana zero na ukethe guti insulin kuma na sukari uria ukari tharikeni ukendelea na mbele na kuongereka nundu vo kwithwo gitumira sukari no mwaka ithiunge na insulin ndene ya tharike. Kuindo ingi tugani very minor issues ta ile jetawa gestational diabetes kana gestational insulin resistant uketha mwekuru ari murito nundu amonia kuruta chia growth hormone chia kutetheria mwana gukura iwita chia resist insulin nandi chia kumatharike ni amwekuru na ethwa tikuta insulin ya kwigana iyu ni itumi mwe terire itumba gutuma muntu ethwe na thina ya hyperglycemia. Mbere muntu ya sibitari ne ndina atakamenya ari na hyperglycemia. Uria muntu omba kumenya twaweje ni thina kariu ya ni pre-diabetes nandi muntu awita sibitari na etirajitwe etirajitwe ni mbikania ate kuigwa ni gwete sibitari mbere ni wire nyonta sana kunywa runji nambire kumaga sana unit the very common symptoms na pengine igwete daktari akiuga wewe ukono kumaga sana wina thina nandi iu ni ithagwe dalili ya mbere alafu kubange ujaba kiuga uni ndeigwa kugwante ku mwiri wichiwe na inya nundu already tharike na sukari but cells ile ibatere kwitha china sukari itego utilize sugar nundu ili tora kuriungana insulin ndeni ya tharike kana ile sukari tekurekerua kana insulin tekurekerua na ndu te sukari liku ya utumira cells o muntu akegwe mwiri utinanya nundu energy kana inyo muntu atumagira ithe in form of glucose na ne batere kwitha ile tharike na ndire karana wingi sana tharike ite utika utilized o mwiri kathiranya gukingi ni affect the vital organs uko muntu akiuga nti kuona bwega ndono undu ntikwelewa ukiuga muntu akiuga ni ngwigwa murimu muno the abdominal pain kana kiuga kibake na murimu bangi bakaigwa ngoro ni kuringana rwiro sana nundu ngoro by the way ni iragitiriwa kerwa ni mwiri gutina insulin kwigana na nundu sukari kama tawani tharike either ikia sukari mingi ndene ya cells na ndikamberia kuringana rwiro so that it can meet the demand but mbali no ite ku meet the demand the nereta watakendia kana ngoro kuringana rwiro bangi ni withagira muntu ethagwe na thina constipation kiwe karete thina na nikireta thina kitha ikwambiria thina kioro kumara bangi baketho bena thina ya ngoro njiru kwi muntu atakwena acid kwi gutaika na bangi beta to an extent ya kwetha muntu agitaika and less commonly bangi nundu asukari ria ingi sana ndeni atarike ria mukwana muntu kiwa ari na karubu kakariuka tuga fruit smell ripe fruit smell yani ukiwa muntu ali nunga gitunda kigundi na ni uria muntu nundu sukari ningi na ndi that scent iliuma ndeni ya mwiri jawe nundu ole sukari ingi na bangi betha to an extent betete to infection ya jendete sana sukari muno tere twitaga candidiasis kana vaginal discharges ikariuteria rimati bangi uketha muntu ngozi yawe kambira kwithwa ina infections iu ni ndali tionti cha kuona muntu ena thina ya hyperglycemia but njunga na thina ingito maketheri hyperglycemia Ibe sana daktari nende ni bibi mbako ikamuntu watine bwa kwithira kiwatwa thina rio kana tugathe risk factors nito tugana gisungu ni kwithirwa muntu uria tutuga ndo abaricha sukari but tuga muntu uria wina thina kana family yawe ina thina ya sukari that is the diabetes now muntu uria no mpako watwa ni thina ya hyperglycemia itumi ni kwithirwa ena genetic coding either ya resistant ya insulin kwi cells chawe kana
ena thina ta ya pancreatitis ni rwakai rwa pancreas kana ena thina ya pengine ya utuma cells ila kuruta insulin ya kuingana o ithe kamatitwe ni family o family history uno wati bwa mbere kintu kingi ni antobe na kilo mingi sana be overweight kana obese ila muntu ena kilo mingi nuwa eka maguta waingi ndani ya mwili jwawe na maguta ni arebeka wano cells irio na maguta batibata gutumira a lot of sugars o waketho bingi nguruki ya other body cells o communication ya kuma kwe maguta cells cia maguta ikagwa nandi tutikubatara sukari igatuma that message to the brain cells na igatumwa ndene ya gitema kagwa mwiri utikubatara sukari nandi ikenika production ya insulin nene production ya insulin ukona insulin ewita enami nandi sukari ro litharikeni uti wata the combination ile ya insulin plus the glucose no itho gitumirwa ni cells nundu sukari ugitumira no makaithero ile combination ya insulin hormone plus the glucose nandi yenama sukari litharikeni gatura kuongereka nundu gitameni wita na mbere na metabolism nandi aguke mundu akinarikiria ena thina ya sukari witia tharikeni the other thing ni kwitha muntu pengine agitumira ndawa fulani tuga muntu ana medical condition fulani talimwe ena thina ya kibaba gutumira ndawa cia kibaba ena thina ya gutumira ndawa talimwe cia hypertension ndawa cia HIV mithemba ĩyo ĩtatu ĩmekaga sana kwithirwa ikinika kindu gitwa insulin production ndene ya gitema nundu already ile geri guchange gitema itirika globalize thina fulani kana gitiketho ikimenya kuna thina fulani nandi in such state iketho ikiuga nandi sukari ile kunigani tia kuruta insulin nekethirwa igitogu ikiuga nigani resistant kana ule wita gutumirwa ni cells nwethirwe muntu ena thina ya sukari diabetes na atawata mataro ya maybe diet kana ora batele wikara au ekarau ukethira cells ciawe ijiruga kwina a lot of sugar in the blood of which is not true o ikagita production ya insulin ciagita secretion ya insulin kana production uketha insulin kwinama but sukari ile tharikeni gatora kuriunga au o muntu akenethwa sukari na thina ya hyperglycemia bogo ngeni the ekuru ria baritwa kana expectant mothers that is automatically ndo kuwa wagotanire itawa gestational hyperglycemia sana daktari akaitara karamto ya hospitali adina murumo yori ni utungata buruko yawa thina ya hyperglycemia bwa mbere gatambagiria na kumonitor tutija tunengeretie muntu ndawa makoeja tukari akwiri over 20 yambe tutikunengagiria ndawa ya kunywa ntuku twamba uko admit na kwandimite muntu to mwaka uya ukaita wandimite mame sibitari no eta sibitari pengine wikirwa runji withokera ithirwa nyumia ndagika 10 ndagika 30 ndagika 40 ithaa rimwe tone the respond ya sukari uri uwita tharikeni no kumau tumbe kumenya ni ndawa iriku igakubwira irogeta kwinika sukari nayo kana miriri yake kana okerwa thithia mazoezi nundu kunjira imingi sana ja combalance sukari nande o treatment ya hyperglycemia itithawe ritui sana kuiria tukuria kumenya in diabetic nundu hyperglycemia ni taga igatuika diabetic tona itiku respond nande ntwambagire na kumenya insulin uri kalindeni ya mwili na o au no twambagiria ithimi cia hormone ya insulin tukona uri kali etho kainami tukaua wina thina ya pancreas kana insulin producing cells na ndau nitukagia muntu mwakambisha tukaringa mbisa tukaona pancreas uri kali nundu noite nundu athina ta pancreatic cancer kana pancreatitis kana ira itagwa cystic fibrosis na ndio tukenda kumenya lineage nundu insulin tiku tharikeni ni naye kuma
na kumau twamenya thina au tukaithwa tukirecommend the uria ugatiritwa kumau nundu no tu ego eta operation ko eta with chemotherapy ethwa ni cancer winayo ka ni treatment ya cancer kambiria but ndeje ingi tugetatwa na insulin ilikuya kwigana mwaka kaingi ingurukia kiwango na ndia tukarikia kuwa cells jaku nicho ikuresist sukari kana insulin na ndi aja direct watuika injected kana kamundu chindano kana nengerwe ndawa ya kunywa ya kwangaratania cells yaku itigomba kuringa ice kindu itagwa insulin ochiombere utumira iri the normal sugar au ukanengerwa ndawa na within no time sukari ya muntu ikenama kuna ingi tuani autoimmune disorders nethe muntu ena thina ya immunity mwiri wambiria kuthithia kana kumenya insulin ni antigen na ndije atwangaratania kindu itagwa memory ya kindu ita immunity kana ora mwiri batere kurana mirimo twangaratania nandi tugeta namba kumonita tugona nandi ije ruka ya more than 24 hours animation tugeta namba kumonita kana mwiri jwaku no kumba nandi kumbalance insulin and the sukari ure witharikeni o treatment ni very important na nwethe weta kwi daktari akwira ko ora rite kindu fulani ekana pio kana ukathithia 1 2 3 no kabua bange bageta bandimitwe muntu erwa ni cancer line na sukari uretirie apart from cancer ni complication ile kwingi umba kuyana na murimu thina cia sukari ni jijanagia na mawati baba ingi sana kwa mbele ni kindu itagwa diet restriction muntu wa sukari kana thina hyperglycemia tuga complication ikaliuchi and diabetes nundu na tukurikire kona muntu wa sukari awete kwina mane te utuka regulated thina iria turaithagire complication ya diabetes kwa mbele ni diet restriction kana mirire ukethwa nandi ukirwa giki na giki na giki utikare buru muno ndura muntu ujibanire na indori tuga ni refined foods ethelwa ni uwite ndukeni etho no kugura refined foods uraitherikia china fiber fiber ni indori tiumba kwethwa ikithio digestion na ruiro ni kiu etho ugeto ure biscuit nundu ni refined ukerwa etho no mwakore biscuit wajua ile ina fiber na china goro sana nundu kuthitha that biscuit is a bit expensive na tukaira muntu chebana refined foods alafu tukaira muntu nitwira muntu uchwe milire iria tu ya kemiru ukaria igwachi matuma into tabiu mwakani tukira ule into ta ichina sukari takiwa those are natural sugars matunda no uri but tukira muntu tukari utikarie into chianduka ile china sukari yani tugeria kwebaria indo ichi na sukari direct ititendene ya circulation direct nundu iria ikari glucose ukuria number 2 apart from diet restriction ni thagira muntu ni thawari watini wa kwithirwa nandi no mwakethirwa agikara kinya ndawa cia kuregulate kan cia kumanage sukari the glucose levels withira muntu elwa nandi wina thina diabetes nandi aja kokethirwa ukinywa ndawa ontuku arabu ondawa ile kithira maybe after 1 or 2 months weta kwi daktari and you know it is costly with specialist weta kwire consultation bero kwirukite secretary yawe uli maybe 2000 ngiri so kona kwina cost ingi iweja na ile cia kugura ndawa uketha ndawa mwakaite ukinya ngiri irio kwandikwa ni daktari but cost ya kona daktari arabu ndikwira weta kona daktari is another problem nundu we na ndino kwa mwaka uturo ukita kwenda daktari kikwinge mbali na cost and the time ni kwetha ko neje twitaga diabetes kana ile wataga mwekurari murito ije nayo neleta complication ya mwaka kwithirwa mwekuru agithwa na premature birth kana preterm birth kana mwaka the fetus mwana akethwa rijarwe na mathina yangi ou uni thina chumagira muntu ena thina diabetes diabetes ni daga ikaffect the vital organs ndeni ya mwili kana thina sukari nuntu wa maybe ndairo kunywa no the urinywa ndawa ieta ikaffect mbigo na chia affect mbigo iga cause mwili jwaku itho wi dehydrated sana nuntu mbigo irerwa ruta runje na ruiro kwebiri sukari
kithimi kia mbere gia sukari of course twira muntu twetege mauma otona bakari twatega tukona mena glucose mingi nguruki ya kiwango o mbigo iregerie kweberia sukari nandi ukethwo na frequent urination kumanga gukwingi na no mwako etho kinywa runji so the ranja output the ranja input nundu ukari ugitangi kia runji no mwako taire runjura rukutwa ni mwili o ukethiria ja muntu iria sabarini akethwa uncomfortable akiuria daktari no komba kurungika ngari maybe 3 to 4 times all the way to Nairobi ukona muntu uria yani makamu ugita sabari cia thoni kuraja ni aukira wita nundu ariuria kangetangirungika ngari menya ntu bakira kwira bajitu batimbira muntu kaba antu babenye nwajitwe na wo ture bwega nguruki yaku ati uketa winyiritie na witho gitutiga nundu bwa murimu mba kumanage mbali na that and comfortability ni kwitha kuna thina ingi cia mirimu nandi muntu akunywa ndawa ikurete side effect ndani ya vital organs na pengine ikurete thina ya kidney failure na kidney failure ni kumbwa ni ngugi kiambia kumbwa kutangure bata kuruta so igeta elemento ni ngui mbara na ikore mwana ngui kindu kiambia ijaga number 2 ithawere hypertension niwo nandu aba ingi betha wena sukari betha mena thina ya hypertension nundu mbigo ni ithagirwe itwekire mwana kutangure batere the other thing kwe other vital organs jitha sukari kuingia kana igukontrola ni ndawa jitha ite ku receive the required amount of glucose ta ngoro ukindu ta brain na ndo ketha muntu ena thina ta dementia kurirwa sana muntu wa sukari thina ya mendo uketha antu baba ingi benda diabetes ibera wa nyuma kahita fulani uketha witumia kindu ta spectacles nundu bwa thina ya sukari o thina ile njija wo kana uketha muntu mwakate mini kindu prone to infection kironda kira gajwa na kyo maybe agatema kala ya kuru mbati gapindi ethwa kigitwa kuru kana agetema kya kyanjala igapindi agitwa kiara o ku complication ni nyingi sana chitania thina ya sukari Igwa sana daktari ndi nanto komanda kendo tera kugaba kuba mavia uko ni murimu yote kimaruka muthimu wa hyperglycemia ndakwa ni prediabetes na prediabetes ni kwithurana kwa thina ya sukari na ndi kwithwa ukiregulate kana ku manage through daily medications na ndi ni tira mundu ria amenya wina prediabetes ndawa na pengine thina ile rwara wite kwenda daktari amanage na itho ikithira buru kana ikigwa buru so ntwira muntu kigona kanina ka mwiri riungira daktari na ndera Igwa sana daktari mwithirio wa Miru TV no tekera katanta kiri mubango yogima bamwire ntukwirwere ethera wino tukoboya bitawa tiri mbabu